Iem barim sarat Brahma pendanglok bangsuri sira thomke brapli sosiara ratum BJP along kaching bedun. Chandro Beakulat ingnama ingnar tongpirai. Lolit Swarta Rohin pen Green Club atumapan football pen jersey akirap kipi. Kardom pinya da Abirta long pen nili sami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen. MSC election nang leji dok doka porahut langhin constituency ke parlo bangsuri sira thomke brapli sose ASDC APHLC rat lapen EM barim sarat Brahma BJP long chingbe dunsi langhin along BJP armu aphai na ke ba. Longrier lo jonghele jangthu gas pendang lok hormuhor tarador pabat pusitame raratum halahaya phan panung kupen BJP along kaching bedun chejeng asonsi thekdun long non het thak dongka mukamalong kaprek racharia songpen bangsuri hini so raratum BJP along chingbedun therapy puthot langhin constituency along penta bangsuri si so se kaprek racharia songpen BJP along kaching bedun ajok non angkele ji MSC bang phukele gahut BJP asong ajakong anso se nang bathulo Kidam tang pai ni phaing ko rasir kebarni langhin sports complex along kapa dopona mailong EM barim sarat Brahma ABSU mai phubarim pendanglok ASDC APHLC song pen parum pet bangsuri sira thomke prapriara ratum BJP along chepa oklono Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dorsing Ronghang EM Tarendra Brahma pendanglok ke ongdung BJP asong asong japo lapen asong japia tum chitong dun pen BJP tum kachari kachalon pen raratum aphan kelang kapaching bar anparta kaching thura mo kedeng he hu puthak than pajir mi ponsi APHLC tum aphan karbok padupon APHLC kita bawas langin postif presidency ke kita lampuri baik solution ko thik bharatiya janata party দ্বারা গঠন করা হয়েছে গতিকে আগন্তুক কার্বিআংলং কনস্টিটিউশনাল নির্বাচন আহি আছে এই নির্বাচনের আগে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি জেপি নেতার নেতৃত্ব কেন্দ্র ভারতীয় জনতা পার্টি সভাপতি সকলে পৃথিবী বিরোধী প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু লগতে অসমত জনপ্ৰিয় তথা কৰ্ম সংস্কৃতিৰে পালন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী Huloni pen dirchuna rong pila pen langhin pen sarpang rinti Karbianglong live Lakhain ko raphon nilip constituency ke parlo chukihela borsali terona rong amekar Chandro Beakulat habirain ar ke tong pitikang rayajok penang ana hormu kana hogdon Assam angkang pi Jasimet Karbianglong district along ta kaike mat habirain nar penajok raratum ke do ke thaga ke sung pen chenglok penang ana raratum ke akhia dat kana hogdun anparta ajha raratum ke ingar ka tengkheng penajok apran ke dam nangatum anta dodo Lasonsi Lakhain ko raphon nilip constituency ke parlo chukihela havar borsali terona rong amekar Chandro Beb akulata kedam tang pai ni phain ko resir ke parni men habirain nar ka tengkheng dam dirojok penang an kulada long ke do hormu na hokdonang Bangso putak rongara la pen kisung ke phoveka bang photum pen Karbianglong Autonomous Council ingnam rai komasai campaign KAC kachari pon bom ke the ke dingatum prapjin pen lahai kisung ke boy pen nang pajok bunang jipusi kachuni ni padepo men sonrobe nili ham patoi ajo porphai baji hini ra kitni malomala habidang na rang si nili kulat tong kangra ra delo walanda phanang no elo asi dukana hormus takena hok delo lapan chota kali rongang bong pustame adon ahem sudah ason
hem phalang nokang nason dopik lo nasi department hin ben sita nitum naswa habidang nar amara pipen jipa yogi phan nitum phan sabak nang lang ima department forest department hin phan chuni ri lo nasi non na ni hem adukan akulat ketok na pinian chot kali lo abatai dopik lo nasi batai thom pi lo batai si bang forest department tum sta lang tum wang pen lang pen gute sita lang pon lo sita pinian nin tala so sabak penin amar sai nang pima pusa long nu ni la koila mati pen sensoniti karbian on live Wuthunga jipen dena ronga dak kacheleng national highway to warang bongpen RVR a fit phokep an kipun ponja phanpura saikam trogatum chelang rapetsi saikideng pangcheng ponbomlo National Highway Authority of India tumahimpen krong plietowar kasalam ponja phanpura Karbi Anglong Autonomous Council atumpen section hini highway ko rasul keba hukuma tengpensi kiram tang pai ni phain ko rener kebarni sidame Wuthunga jipen dena ronga dak kacheleng national highway towar ari kidu RVR a na thuta fit phokep an adak kipuna sai deng ponlo Jongdame kiram tang penang anar ni pen Wuthunga jipen dena ronga towar ari pen fit phokep an adak kedu kulat pen chenglok hemrit ansadame kachiterek ponjia phan hukuma lu pajir pontep penapi kiram tang pai ni phain ko rener kep arni krong plietowar kasalam ponalong kilang chari ponatum Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Saikam PWD Saikam Agriculture Saikam Fisheries Saikam lapen ingnam rai koma Saikam pangrum pet Saikam trokatum chelang rapet si National Highway towar RVR na thuta fit phokep an pun ponlo lapen fit phokep na bat sedame ko ansi ki pun ponangji pun ponsi ang thek bitekanglo Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chume sen akhan an long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponeji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote longponeji lapen mingchibi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbi Anglong Dokmoka Police Station ke parlo samtaro rong along ke do Green Club atuma phan inu aning ke me parpik abang phukes etiri pe mai rap pachithang chunbang lolit sportaro hin pen football pen jersey ke rap kapajir pon labang so jersey la pen football kapajir mai long lalit sportaro hin pen nam the kapang dak pon tengke ove kimia tum nona por hut ke luga charli leke thek chonang ji kali bonta ason kapathuna thusitame ke thek dun ke nang sot bino Athe kapat thuki thek ser bana jok penang ana bang phubang phiatun ke akang tu yang deng an kili duna tuma phai dupiklo lasi methang ha baralong ta kapathuna thuki dam tang pen angso se RDP ponsi akang tu yang deng an kachepali dun vek cha phan bor i hurnang popusi samtaro rongra jasmet obeki mia tuma phan kachuni ri padupon lapusona porke mia hut samtaro rongasar diuri pherangki atum pendang lok rongarat an parta ke ongdung obeki mia tumta chitong dun ri Patang pon mata pon tunang ji putang te isi club mate interior kenang ji mate apuna cha kenang putang te jersey bang kenang shop kali putang te along ka flex ta me khala di phan mane isi uniform avete ji usini tu mata pon si non puthap ni tu wrong pen ni tu tinggal pon si kithan pon si bangso club anso se angsong pale ponang ji putang te jersey bang ke kenang shop tu mata pon si ni tu nili phan apuna hi pon si
nang le Adap pen le jersey bangke nang matha ponon la pen claim ponon angsong kon ma pale ponji pan nang bori ponon besi pini la bangso jersey nili mithang jungjung pen matha ponsi bangso jersey nili claim ponlo la pen palong ponlo la si pini la bangso jersey nili enuget ponlo mate gangbura la pen na puni tumrong ni tumarat langhin pen sarpangri tikathar Karbi Anglong Live. COVID-19 ke so kangdang ka phere mimi pen kachpa jok jiaphan kachere dun ke nang sola puthak RD do job pen seke kachi pialong Socheng constituency polling station thom cap pen ta kachi tudun Hamren fishery training hall along kedam tang pai pani phai coroner keparni Adap por phai kebra chiti malom pen lakha police Socheng MSC constituency ke parlo polling station thom cap BJP asong along ar puki deng duna tum pen chepang rumsi COVID-19 ke so kangdang ka phere mimi pen kachpa jok dun jiaphan seke ji people BJP Socheng Mandal Committee Mai Phuan Parta Socheng VDC Chairman Roman Pator Pen Kachepem Phu Pona Mailong COVID-19 ke so kachere nangji ingprim kachipi du nangji an Parta kachethan tap pen kachere du nangji alama kuthak Hamren Civil Hospital along District Immunization Officer Dr. Clement Teron Pensi Clardak Pen kachetong rara tuma phan than kachini pon training hall along Socheng Mandal Pen dak training kapilo dak nai tong dun tum dak in charge lo lang Wan Burma Lidu kapen itum dak si kecilang tak pen tonton ma jab samde awareness kuponi kan itum supplement sar kami bang pen itu kan son so corona abut pilong pen tonton si ki jok ning ma pen vaksin abang so corona vaccination ko tak kan dak kimi ka hinu alang semet wai dak pen kan supplement teron kai pen turun kono tapi hekoi nilitum labang so deso bang kelalo itu blok corona saya awareness ko tak bang rong alu lapen vaksin ko tak tum rong alu pesan ma itu marong arah pan kapacini dia pasti itu marong tin sisteme arong tin nasono itu ma tak yastin no itu bangini itu party in volunteers lang pan ikut kono lang tu BJP Socheng Mandal Committee pen COVID-19 ke so kaching rai dunang ji pua seke kachi pialong aluhi sar puaman pen Mohan Verma la pen Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singrong Phar pen Chenglok bang plikep so se armu jetong do Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Live Tangte pinya dawa Abirta khela ponsi kang tonik lo dumi thak mi kardong